Agyemang Badu nani ensade omuade ya ye na Agyemang Badu ewa akura na se ho eto ohu ne ho se woye ohene bia ma but ye ka che wo sa Agyemang Badu usi Asante mantam a wo ya abofra I was for family we share the name komo kakra na enema bi ko social media na so in fact ebi wo ha ntwaye kra enya ade wo se so many try video bi so 6 days ago yawo na many try video bi so sa video in fact me hu ye no na ahame na yem se menya reaction as menya reaction but I think say ehube here say na your reaction na enkomo bi wo ha me na man for Poku 1 TV ye che enti ba bia wo bia am so was na your first time na wa subscribe ya na wa like na wa comment na wa share na mo make sure say notification bell ya do wa no be mi aso na che say video bia to mo benya bia share ansa na wa like ya comment na wa share o comment ni wo hia yin pa anti video bia do to bia de comment wa say na yen kenkan ni ehunu ba bia video ye modern echo say o see pagem te dru sen ni na no wa na bebo ya ma bia so to me aye kama bushafo video ya make wasam no e kasafa tribalism the Boniface tribe. When say ye war ye Ghana there, ye obi fi tribe abusuo ko bi ye a hono obi free obi Asante obi Mfantini obi Dagombani obi Dagatini obi Frafrani obi enso Igbeni obi enso tribal free mu no sa pepe na mpesa mekere ese Ghana ha de abusuo ko bebre wa obi free sene ono ankasa onim se wo free na saa ade no sebi eya didi nipa bitrim too much ya nheni ya ebitumi de asem kese pa na aba sebi wo ye fantini ene no trese wo ye nipa bia cha Asanteni wo ye Asanteni a sebi eno trese wo ye nipa bia bruso a cha Dagombani sebi yina ye nipa Nyankopon e boy yen nipa ba ko ye twede ampo Nyankopon e boy ba asase so nti obi anye superior bi ewo ba bi owo enche obi na mu obi nyuma bi ene tumi ye kese obi ekasa bi ne tumi ye kese obi ade a hoye ne tumi ma ne ye kese to ka so sa tribe we die eba kasa mu a sa tribe we bi die eba aduane mu a eba nantie mu to obi a ho special ayi bi a owo obi a ho ne specialty o ti ase sa na tie ba no kire se uye ni pasoro ko be che obi na ade a me ni wudi ho nkomo no sebi in fact ampanifo bi wo ha e be srawo omo kasa no omo hwe ni ye kakra omo kasa no na ma young ones no ankura no ha eba no esom no so eka bi o sebi yesi etre ni nya ase enye kosudie owo etre no osua de odi kan nante ti se pani no antumi anye na sedie ye anye de wo so ye se pani a akura ne peke osua no no so aye bi na akura ne de na osua nko tumbe e kase tempani ne de osua fo de me camera ko wie ne se me hunu video bi a yewura Dormaahene osi ade yo Agyemang Badu the second papa bia wo bia no chiawo media ni dia sefata edema bia wo bia sanso oyo hene bible so mumfa ani dia semfa mampanifo osa ka kwasa ahemfo no wuni omu ni na mumu omu ti bia wo bia me de bebu bia wo bia ni nyamisha na sebi ensem go ho aya na oka ada ya na me no nyaadwe ano de nyame ni papa amenka cho ensem bi wo oka me no nyaadwe sanse Emma enkwara no ana youth no peki nyoma bi firi mu a omoso tumi de kasem bi ma ne ye yadodo ebia no wani ma so we are activist fine we obi a o tese o ka wadwene fine and there yo nkofo bebre o mo ka o madwene o mo tesa na emom wo de ne ba bia wo de afa no na wada homa emwa ebinum a eye nchiri ma wa akire. Now with all due respect, I need the partner of the Mawadao, my son said, Media medical to Miss Rawa. And you may do a behuno, and now me know ya, you know, Miss Chairman.
Dormaahene be kan sem bi say he has a problem with a dear friend Asante hene. A dear friend Asante hene or problem with it. What you say? Sa di no on tia say dia to bi na wada woma on tia se na nei wada woma on tia se omo de to no sebi so mo yenka sese bo me gwasiafo omo nim nyansa omunim de ti na de side na ato no what you say udi no asabi ye de ma no so obi sore na o ka so no nya adini wo udi no ho edi na ye de ma no ompa ano no so ye be ka ne sen udi no so no awo history wo udi no ho ana ho so fae eti edi ni title de awa hinsem no ye mimba bi ya na free ba etu ntimi nka ho hwe na what you say na minimba bia sa battle ne efri waka ni prebebre ana ai Asante for ana den omu ye ni brefo ana omu kofa away ana wo kire history as fine o de me history de no nko ko me history nya fe na beka history but na wadaw ma mesraw sa di we mre bia sori ye epejaye aye kese ama kan de ka ko fa ba no neso abrante bi kro sori ye so wan hwe ya de ode be yawo enya asem ketu edu a kire no na wo sem perform an be pacho ade we ko ya akoda enim sa da na den ana wo sa ma sa ade we asori bio wada umma o ti kokon so o 2 tutu abebio a otoso mienu na wo kwaso me bo dia na ma sori ana ba bia wo bia nya nkwada wa hini enye kese wada uma udiri na me bo kakra na me dia kasem o hini ti ni ba bia o hini won pentokwa o hini woni obi atam o hini won ka obi asem o hini obi o asem nya na asem o to won odi ni hini sene ese fata ni so odi na aden Dormaahene aden na no wada uma medical catch se bi de me pe wasam na manu sei enkase ntia pani bia no telon ohene tisawo manu kase ntia woda de mo se na me slaw se na ene ma bi wo ha wi ya so be ba bon tia meka bia wo ka ni bebrebe ni ka be sesa ne ma bia ka sesa wo na wada uma ka sesa azu free kan no hwe sesa Timesra wadawma di wohine se ne kese sitie o babia wo na yewura otumfo so nini hine ne kese ne tetrete se ne sitie o babia wo perifo ka sembi asom mienu enya ntokwa miemu kwaye ne huna mane ahinsam so de ani tribalism de eni kwansi erezi ne se ntokwa sansa no de ejaketo as one here so na ehia be hia dia kwa akire se mu hwe no mu fa gutu sentusis dia ne nye ayi fato wo Rwanda tribal and ethnicity say ya we die na yekese we die na ayi nipa we mu ye moa we mu ye wani ye die nipa ena ijato mu wom de ntokwa kese mi kum nipa bebre o kroni bo a hye ye anya me adobene krona sa ba efebio enti mesra mo sa tribalism ne ethnicity no ye fon to baby me de na ye Asante fo ye ne ye kese fante fo ye ne ye teso da gomba fo ye sise mpacho enu ehu hia akane no ne ye kwa ware a sa de ni dibutintima ba Asante ni ware a igwani fante ni ware da gomba ni se ni ade ye dan se da gomba ni bi nya o ba bia no chese da gomba fo nya nyo se frafra ni ebi eye wa ha eno chese o munyina so be ya akosi Asante fo yesi o mu ye pepe nya Asante fo nya ye pepe enye o munyina to mo kasa ma mu generalize mu nsam fa fredi pe nyina pa choje sa de tie nya me woni nyansa eno ma nchiche mu ba ye mu bia be fra busuakuo bi ana tribe bi mu
Oyesa wo didi nyame atam. Say nyame wo muni nyansa so mo bi asantini, wo bi enfantini, wo bi free ha, free ha. Na sramu madama, wo ma sunjemra. Na wo bi ani ni hene se de sitie. Asantefo awo mo hene. Otumfo say tutu ababi o. Dormaahene so wo mo hene. Aye osiade yo. Agyemang Badu the second. Oso yo hene o Dormaahene so. Enti wo bi ani ni hene se de sise na fata. Tena me ka cho no. Yewura ono onti da no asem. Enya wudi ebe yukura na o so wan pru ni minim kakra nkofo be ka se bia ono nso so no ya ka gu no so a won ka bi o be pru ni minim kakra. Ankanti sa aka yewura wo be ha no odi na hensem kese o ba bi owo. Tu kwa ko di na hensem tinima mu di na hensem. Timesraw na wada ma wedie na me mpese na ka bi na emom me hwese de nyoma si kora na wo sem de ba no tumi na ebo ama bibia ya kama. Na di nti ama ni abra me ka we ni say you to know na you to know na you to know di ebo ba na nya abusafo se de be ya obete de me ka na senti yenti asempote a na Dormaahene ekae afa sa Asante hene no kura mu problem e odi no but yenti e no emra sesia. We have paramount chiefs and the Asante hene. Even the name Asante hene I have a problem with it. If they say, do you know how the Ashantis came into being? No, tell me. According to their history, they were independent chiefs. So if you go to Mampong, the land there does not belong to the Utumfo. I'm the only one who can say this. If you go to Kumawu, the land there does not belong to the Utumfo. If you go to some of these places, the land does not belong to him. But you see, by a special, they say magical powers from the Konfanoche. They were all seated, and he decided to conjure that there's something is coming back. Nipa no baba besi ne nan so will be panino. Okay, abesi panino so panino is ruling. The question is that who is he? What sort of chief? Is he a chief or a king? A king I've already told you before. There were kingdoms in Ghana, but the moment we became a unitary state, Ghana, there's no king. People should learn to accept. If you don't accept me, Dormaahene, me no buy argument ma ko sise nyame obefra hin. Abusafo enti asemo kan ye no. Asemo. Na sele ka wo de obeka wan asema wi o, wa je so wa ka wi, na mu de we kire ba no na soso. Na Dormaahene ka we wi na asif se asa obia yinani. Na nzu no obi yinani ye den ye nkofo bi wo ha ndo mbe soso. Won ko fu bu am so bo de o ye dam be so. O ka sam ni wie no. Yan ka se twini Jonas. Twini Jonas awo America. Abrotimem America. Mera na bi na ka se America. America abrotimem ono so be so. Na ono so bomb na oto ye na no hye. Menyi na no asam nka. Ye tie twini Jonas di ono so kai. And I mean, Robunofo, Monsieur Nadia, who can the Anian or Crequasia, a tribe will be anywhere more Ghana, Munimian Asante for. Whether you like it or not, only a Bononi, any Asantini, only a semi Misika, Emma Bakunko started business at Minimisika and Bema Asantini, because Asantini qua, Sikanem Kwashi, Obe make more profit. Sa now the Islamni Bejana, or the Asantini, you know, I mean, Minimisika Bema Asantini, so find your business, mammy. Because on our yard market now, obe make profit or Italian yard the crew, but obe will say, or no need any papa chain or the shower. What you say, obenya evidence to prove you wrong. Asantiniano a different from tribal biano. So Moka say, I akufuado yes teni pa nanko, what oye NDC no Lydia. And Kasika bianwa akufuad bit me I say joke. And Kasika where we know the beba. Obe wi akra ne ho be popo o man no etna radio so no mo so mu amedonya me oye den untimi wi asika ne nkoda te se akofo ado wi asika wansi school dan wansi stadium wansi hospital wansi hwe na me catch us every 1 minute be a train na mu heavy na mu no train foforo na ma abroche akra se ton don't get me wrong and alu praise na mu nyansan ya adwuma forever so on ya me che no
enka NDC aban na also anka Kufuor ntimi nwie sika ni nyina nko da is a joke. Hwe Asantefoɔ no ntwema enti ɛyɛ fat wa ni tua mesi mimkofoɔ me mabusuanfoɔ yɛ Asantefoɔ enti me ka akyerɛ wo sɛ Asanteni yɛ different from different tribe. Simple. Sana Asanteni ti onimnyansa no matter what onimnyansa na nkran nketenkete obi ni munkrai be se omunyina ada na sikafo obofo school be no koi wahu region ni bi a ono atimi di Yesu ada nipa ada ni sikani Asanteni ni ahumobro obetwawo ono no matter what anti tribalism amuye nyina ye omu joke ni dwene ono odwene setam bia so leadi anya na anu ayese o makogu UK ya kwasi the region ben tribe ben na wetimi aba a UK kwasi broni krom say me be block traffic aba ya kwasi there o the thing is a joke anya Asantefo ahwan mu omu dadom be dada broni no o ka say joke on be dada broni na ma wa hwe kra on be ton Ghana ma broni no omu ye o makwasi there wi a obeba Ghana no na Ghana no is not for sale nipa nano baby obewura bia nano o de chen nti omu se nkofo we mu no omu no no matter what bibini mpeno kro ntina ta atwene Jonas no mabegira na nka anyo ze me obi a me wofa ne mabusuanfo nyina ya Asantefo ana wo yale ohun na untumi wako school da untumi wako anya Asante region sa miracle we be das obi onko school da timi regional chairman region nyina chairman yo enipa kokrometi na to yo enti enipa na omoto omo ye wansane omo ye nipa pa de enti a oto ama untumi ya onko school do nim so ntimi nya huma no but obeto aman because ni krom ni no simple as ABC enu nti na Asantefo no yeren omo ye smart omo make more money no because omo de adwen na TV ase ono tem bia na adwen na say eye fast chen I suffer ben in yani funu Ghana nya Asante regions ni suffer ben NSI ade etie ni frani ani o ya Asanteni tribe bia ni wa omo suffer timi eti enyane funu e ya Asanteni suffer na ebenya ka na omo de ne te anyansa eku omo wo ye den Asanteni ni nyansa enti omo no matter what believe otumfo no chen obia o wiase o meka nyansa che o pa mo otumfo meka se sia no ye nkoto mama hama bio na hwe se MPP ebenya vote o wiase a na hwe se MPP benya vote o wiase a bona kanyina bono ni kura begina wa o kasa Asanteni nti ase o kasa Asanteni ono apart from Asante kasa on tikasa biase o tieri emechi on Asante kasa na apart from that no o gina ho kan fantia bra Asanteni brands na wate ase no enye ize o enu nti na mo to enwum okoto nwum o different tribe a wo ye de ntime hete da emfante kura de o ye lucky betima hete kakra na akoto obono a ntime hete o Ghana o da is a joke okoto no dagomba ntime hete o Ghana da o pato no nkran kasa an hete da the only time I beto nkran kasa ebe hete say wo di twi awura ana o beto kasa afufuro bi ebe hete no say twi wom won ya mechi no because Asantefo no mo do so say nkran bedonyame omo no mo nim nyansan o omo chichi ada tribes no omo nyenyem omo ma no ma wo mo what I say no ma do so nti ubekota ni bi kuma Asanteman a wonti ase ne nananom ya Asantefo a wajimi na wonti ase na de nti na tani u ba bekwa ma Asantem wajimi wonti ase omo no nyansan no mdi ere atiwi ase okona bunu ni bi kuma Asantefo a wonti ase ne nananom ya Asantefo wan obi aso pene nanane ne ba pasem obi a pene ne maami asem enti ne maami ya Asanteni na wo tania onkota ne maami on ya meche no it doesn't matter sa no de ne food to fry enti the only language I dominate wo Ghana no na powerful wo Ghana ho no enti akuafemfo ahu sa nyansa na ma anchichi nkofo amoma nwo rough aya Asantefo ne hu sa nyansa no na omo de tribe bia be fra omo enti Asante te wo no tribe bia wo ka Asante aka tribe bia sa na omo te anu nti na da me kokura otumfo mu na Asantefo ayantafo ne bekuma otumfo amoto amonti ase kwa aboabo kore ayantafo nko na gu o mu nyina ya Asantefo abusafo ya teaching Jonas sele me kai no ya hwe ya abetwetwe nsama ba o abetwetwe nsama ba baba twini Jonas ka wie no ya so na brantie ba ku bia se mo waka che Dormaahene eno na ye me hu ntia ma video mbe ye amede sere na Dormaahene se ensem bi sei no mesro se emba bonte meka
na abranteɛ no asɛm na wɔka no anɔhye asɛm na anɔhye papa ɛno nti na meka kyɛ Dormaahene sɛ ana meka kyɛ Dormaahene sɛ mɛsrɛ ne sɛ nsɛm bi ati sɛ ma ne ma abɔnte meka na abranteɛ no asɛm na wɔka no in fact me kura meka manu atu kakra da so no na aka nti o se me ma ohuru di abranteɛ daka sa abranteɛ yi okɔ social media no so a your friend mranteɛ hene oni Ghana ha ono so wa kwantu na abranteɛ kura de oyɛ me ba oyɛ me ba on de ɔte obohu sɛ ne papa na ɛkasa na nsɛm aka no anɔhye bia obi amranteɛ hene wodi na ɛwɔ minimi de memɔ ɔmemɔ mranteɛ hene na mranteɛ ba bia obi amkyerɛ ɔno so aka asɛm bi na Dormaahene ka na asɛm wiye no na twinidwona soso ade bewom kakra no fa ne mienu nyinaa in fact na ne fada no anɔhye abusuafo yɛnhwɛ ne yɛntie mranteɛ hene mranteɛ Agyemang Badu say edin Asante mawura or problem ewo ho Asante man yewura Asante hene edina eda ne so no or problem ewo ho we di adanse prefe say eye Agyemang Badu nani ensade omuade ya ye na Agyemang Badu ewo akura na se ho etu ohu ne ho say wo yo hene bia ma but ye can't tell Agyemang Badu. We see Asante man temu we ya abofra. Hwe ma yenka bibi nkyere wa ha se ebia na wonnim. Wanyini hronton ebia na sebi tafache sebi aburu. Untwe nyansa emore. Ameka bibi nkyere wo. Eye ye wura Asante man wura. Nana mi bodi na akase o nyankwada. Piao. Ei, manya Asante ni di aka. Ka abo bi kura chimare se wo hwe eye ahemfofo a omatwa ye wura ehu ahia Agyemang Badu enye wuti pen kura enimu ba kokura eye ahemfofo akese a omudimu a omatwa ye wura hu ahia eye asanteman ewura omatwa ne hu ahia wuti pen ponu no ade na mani mu ade sa we obi sole a wase akoda ni mu Agyemang Badu fa ni die sefata fama Asante mawura edi eda ye so ye didi hu kyese ye wura ba bia ye ho toye wo si sa di no ensem fata senke de ma Asante mawura fo anu twitwirifo nwate hwe we kire pefe se man yi Agyemang Badu ayo tan hunu afi de se munna hu ayo tan hunu eye ahuhun fi bi na tinimu on se doma ye kan doma on omu ye obi a na omu mpe kasa omu mpe o ma no kasa o on se omu pie ba abontan na akoye se obi hunhuna wo mu ntu ono nko ani nipa otimi kasa we intina make no saade me kan videos am dey chowi de afei na bebe nyinti na mesrese mu ade e friend tribalism ma yemfa nwurawura adem sabe obi every tribe ba kum very true obi ani ba bi free, that's very true ba mo ma yema no ni di etirim ma yemfa no ni di ye fafo atam etule bia otis obi kasa ne kasa ne krum kasa onti asenti na nyinya wanim ediebe kasa ni obi timi edi atam ni ma oti atim se unsum na ayawo ya and that for kwasiafo agbefo ye nipa what dey catch you ye bu nipa asemfantefo utimi ka we nyina uria o tribe no dey ofin say okay man we should mind the way we talk
See, I can say for tribalism and the ethnicity one, we should be very, very careful the way we talk about it. Well, your chilebi, and there are some cases and the baba. They may to me as Antonio. But me tell the be encoding for dinia temda. Me tell the be encodi sebi kusasi niya temda. Me tell the be encodi aibenia temda. No, because we na nipa. See the blade chame, ye the channel. The be free ma by moja ni na eko. Ye nipa bako na afi adai. Timesre na Dormaahene osi ade yo oda woma. Unana ana mesre wo. Wasa asene de minya beba so sanse your friend say akwantu ane say o explore akwakohem miamia bebre no ade o mani so. Beba Dormaahene sanse me do na me do Dormaahene. Nemu I humble plea ana me disi ona so. Ensebia ti say na wada wo ma. Wada wo ma. Ana wada wo ma. Ana wada wo ma. Sebi say betumi de ejakese ato. Ba be hia kwa akiri before I be realize no na say ade. Na me da say bia wani bo video so na wo hwa wo betima se wo nana. Se me ka bibi na anya wo de so wada wo ma fa che me. Yewura oti gogoso otumfo se tutu abebi o nana yenya wane amen utini eti babie nana nyankwada bodi ya osame mamuso nana babia obi a nyamisra na enye kese mfama wa himi entre sani atre dada na nyamia hira dada enye bipa ene bitime hira wo yewura menim se odie ensam ne dia aba na nsusu no o abotre ko so anya abotre ensam bi nya wahi ensam bi nya abufuru nya wabufu se bi nu kura apesa wo bana be kasa na wo de wada ma dabraka wonana na min trin tufo nemu wada ma se me kasa na man kayia nana manu susu mina so awde a chebe yewra fu wani tunipa na ma bonte me kasa musu ba be kasa brebre we e ma bato yewra de metu bia ka na nyame hwa no te de metu no mo ahini ye kasa busafo Poku TV ade wore guso awo hwede ne ye ba te semi no manfo be kasa sanse ye mfa ethnicity any tribalism ewura ye muma ensai niema bia wo firi ne eye ho na nyankopon de obedua ye bia bisu firi ne eye ho na nyankopon de mabedua ye nyina ye mum na ye moa amba ye dwumadi enye kama medin di Kofi Poku me fa musia na me na mase tene o first time na subscribe and like and comment and share no notification bell me aso check said video bi ato obenya bi ahwe na me share don tell no cho share mo next video you will be am bro makrabina Poku TV.